Mayam Bukrum Zari, Don Virus Impact News Ni, a Raj Nongthombam, Manung Hutna Hariba, 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Okchari. Matamamata Manipurgi, Anatraga Imphal, Habatare, All India Radio Imphal gi, Pau, Papa, Tari Makagi Pau, Lamda Masiki Yamna, quite the Yamna Pamna, Conzelama, Oibatanatana, who gi news reading gi, news broadcasting gi, Lamda, Standard Amma, set Tobiramba, Manipurgi. Saknairaba, one and only Oja Thoudam Ingomacha. Ahamata Oja Putaran Ucheri, welcome to the show. Appreciate your joining. Thank you very much. Thank you. Oja, radio Haitareko, radio blind medium Hanas Kanari by the Sakti Udaba, the Konjan Taba, the Ozai Konjan Zekogi Manipuri Miam get Tamoida, Ari Kokta, Dum, Katare, Mambi Chow on the Taba, Ozaze Karano had the Sakwe Udragasu, Konjan Zinadi. Thoudam Ingomacha, Lai Habagi, no Isabam Haksam Pauba. At Ozagi, a journey habitat as a newscaster, as a news reader, or as a news broadcaster. Amana, Amo in a quick careers, Horoki Pasikaramo Matamdagino, Aduga Masi, Ozana Ishamak, newscaster, Amo Jarage, news reader, and Karamo Yadana, careers, Hobikibra, Natraga, Masi coincidentally Tokibra career, Kitantabu. Masi, frankly speaking, I in a Haijo Hergadi, Yam Sena Matamdu the day. Tabak Machama Pamba, just for a livelihood. Aduga Aina Pamba Pam the Vagidi ambition Yama Vagidi. I was also a young boy. I have many dreams. Adu materialized the Ubang among the Budugi capacity, capability wani. Aduga Tasena dream late of Dinate. Aduga under very compelling circumstances. Jobama Pangadi and a traitor, but the Changi Bhaitare, in the meantime, Tabak Pangbadagi broadcasting it Tabaksida, Tasena, uncompromising with a sense of deep dedication. Tabak Toriana in a remote hygienic. Okay. Ozagi career Hoki, come kind of young boy and Yamna how in Hoki in Tapiri. Tasena, perhaps if I remember right, Matamdra Chahi maximum Chahi Kuntaruk. Okay. Kumbal Suramani. Yamsena. Aduna Matamda the same day Chahi Kuntaruk. I see Hojiki Yamna Bhab Tanaraba, the Hojiki Matamsida, Equigi, Matamdugo Hojiki and Abadi, Hojikina, Kanoraga, ultra modern Gaduri Hangakarabani, Equi Matamdu, the same higher of the crush for 30 Matam Neva. Yamsena. Maduga Matamduda, Siena Harada. Sophistication what take Kangana broadcasting is the same Masigi, and the Piba, Dai Machaduma Lauraga, Masi developed Tonaba, Aduga Masibu popular Hinaba, Ko Yamkana Isana dedicate with a sense of devotion, Tabaktori, Hypodi, Aina claim to Hagadra, hygienic. Okay, I'm not a sense of devotion, dedication. I'm going to Tawaya, Tabak Piki. Yes, Maduki reflection. So, when some Pau Jetazum, Ayuki Pau, Dangi, Terim Kagi Pau, Tazumatam Dadum, a field of Wangam Zakioza. Matuza, Matang Sitang Jenny say, Matamdu was a hard home, Matamaki Tajabasukui as an announcer in a Susum Tazaki Yoba. Aduga Tundakui as a normal newscaster, and when Adam regularly Tolopa. It was a consensus newscaster when a Su. Yam hena popular Rokiba, Ozagi Conjel Zeta saying Ozana Masi, as I sense of dedication, I'm going to Yam Kana Honagati here to Ozana, I Conjel see Maniputala newscaster, Mayam Sitagi, different Waitavia de clarity of Proctavia de Sayo, but standard Ama, Simam de Yadi, Habagi, Wakal on the Tokibra, Natragamasi, Masagi, gifted voice with the Carinosa. Ibu Tasena listeners singer, admire to Viva Targadi, Masi. Makwegi Nusibiba, Aduga out of their humor and affection for the broadcaster. Adumailose, Duga Aigi Tasena, Aina Karamaina Isasi, Groom Tonaba, Honas de Bagay, Hergatiko. Tonganba, Tongandabi Nate, Mayamna Kangaraba, Artasuam Labor Pota. Style is the main. I see. Mayam Hainidana. Okay, style is the man. Style is the man. How is it? Masi Aina, Agi Kanoma, objective or not, Agi mid Kim a positive. Aina Tamaga, style is the man, is a Hainu, I say. Masigi Pandam Sida, Aina, Agi profession Sida, Ikongirom Dom Lepang Namnaba,
ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯏ Okay. Ado oza any guide hauzik hako matamdu da misu adum tang le rangoni broadcasting manipura AR lakpa ikui kuidriba adro matamdu da oza da guide tawbira khokpa mi ga di lebi khibra mata guide tawibasi tasena hada elderly very respectable persons working in the this broadcasting station moi singhi tasena aina I guru ne na logjei moi bu tasena pungning wakhal punamak punna sengna bebar tawi aduga yam sengna harabada se kumandem tama prakash leiri aduga tasena agya jayanta kumar sharma leikidaba pangkui kuidri aikoi bu tasena macha mana moina lamjing birak pangakani hoje koina ngamdan tawni kaikena wari sasi laune na tama prakash koina aikoi takpiribni adubu tasena leikidraba Chandam Gopal Singh masu broadcaster mani ado aibu khutpa idana broadcasting maramda takpirakpa tambirakpa hargadi masi aina ming panjaningi aduga madi tasena haida certificate degree gi wanata bida masi he was a perfect broadcaster he was a musicologist he was also a musician tabak singje tawba kanda tasena machuta na tawba haib tare akoida koibu hundok piram base chengna harda moigi phampham sida buang hangba moisi chatkara matungda irreparable oi haibdo ko hista realize tawi we feel very sad irreparable oi habani ama chaw chaw koi giants mayam ma koi broadcasting industry sidagi koi mangi bagu mani mapam hangal hone to oja matang cha sida ojagi khonjel haiba tare ojagi khonjel gi ba tongan ba magi jaga area ma lei ba tare koi gi listeners singi kok ta thamoi da do ngasi koi manung hunna gi program yeng biriba koi manipur gi miyam na ojagi khonjel se hana koi pau pa ba da koi suman interview do wari sana bana ta ba koi pau pa ba ta gi khonjel do mayam na tabining ba ya ne khanje ya ojana koi ngasi gi koi gi impact news ki prime time bulletin da yaujak hiba koi manipur university wifi campus ola nabgi da makta vice chancellor na fondo ki pa do ojana mati amtang pa berga dia ma jane pazage mamang sida isu wahe mani dang phongdong jige ko matam du di in my youthful days mayam na thagat pire to bire hari punamak si nusi bibegi ni objecte na sai haijegi biduni right now I am 72 adu wargasu ibona masida mayam da display ta on hari report ai tawna ba hona jage pani adu de haujige ko Manipur University campus asi athu matamda Wi-Fi campus ohenana ba kanna honari haina university asigi vice chancellor professor HNK Sharma na phongdokre wapmasi ngasi MU ge centenary hall da pangthokeba tribal mahiroi singi freshers meet thawrang mari lenana professor HNK Sharma na haikibani Manipur University ge tribal students union MUTSU na sinduna marching together for wisdom haiba team da pangthokeba freshers meet thawramaduda Manipur ki tongan mahiroi lupsing amasung tribal organizations singi luchingba singna saru yaki thawramaduga mari leina vice chancellor professor HNK Sharma na phongdokhibada central government na bharat pumbada leiba central university campus singbu Wi-Fi phanghanna ba hotnariba asigi saru ama oina Manipur University campus su Wi-Fi campus henna ba Ministry of Human Resources Development kangan kre haina su mahakna makata na phongdukhi sikane mo ado oza na retirement lo basi 2005 to orgadi huji almost hi tarang pare ko ja almost 10 years 10 years pa hare do ja 10 years ida ko gi ozana as a broadcaster amo ina leiringi matamda ai masim tangdi tarongge khalaga tahongda ba hujik tor madi nuai ni da ga na khanba kari oza miss to wi bra ko gi news broadcaster amo bagi ko gi profession se broadcasting the kachu aina miss to give laite the only thing is aina record kra phajana preserve to the bagi mangi ba copy ga hari yawi chen harada while in my young age in a Gulliver's Travels hari se Jonathan Swift ki keno se aina translation taroga ngang sing da children's program the ligi matam da long back
ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯡꯕ ꯌꯥꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯨꯅ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯍꯨꯌꯦꯟ ꯂꯥꯟꯄꯥꯎ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯗꯦꯜꯂꯤꯁꯤꯗ ꯀꯂꯝꯅꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯊꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ perhaps you may be aware ꯑꯩ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯂꯤꯔꯤꯁꯤꯁꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ sometimes ꯑꯩ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯁꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯟꯕꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯪꯗꯤ ꯁꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛꯀꯤꯁꯨ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯥ ꯆꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯨꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯌꯟꯁ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯐ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯕꯤꯅꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯈꯜꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒ ꯇꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯪꯒꯔ ꯀꯣꯂꯤꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯦꯟꯕꯗꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯟꯖ꯭ꯌꯨꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯟꯖ꯭ꯌꯨꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯖꯔꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤꯗꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯌꯦ ꯊꯕꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯖ꯭ꯌꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AIRꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 3:30 ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 3:30 ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯤ ꯄꯨꯡ 12ꯗ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯡ 2ꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯄꯥꯎ ꯃꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ 3:30ꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯒ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯅ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯇ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯇ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯗ ꯑꯄ꯭ꯔꯣꯆꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯗ ꯀꯔꯤꯗꯗꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯊꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯀꯥꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯟ ꯃꯥꯏ ꯇꯥꯏꯝ 12 hours ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ 7:30 in the morning 7:30 in the evening ꯁꯤꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ the world has been called a global village in the latest connotation, so to say. This is because of this technology of broadcasting, radio, satellite, television, and all that. Everyone in the world, maybe a man or a woman, news hungry weba. Kari kari thokragi sigi. And the cinema news hungry weramnina masigi appetite si subside to bongam nanaba broadcasting a low river Thoudam si tasena hada it is a very immense job. Aduna I want tapiri do koi Manipur the bulletin ge timing hengatana bulletin masinga yamkhal ise. Masi it is very much acceptable and rather we ought to appreciate. When appreciate tabum thoi hojik bulletin ge masing hengalakna koi Manipur gi pau pamjaba masing hengalaiba koi global village asida prithvi si technology asi hengalakpatagi amana amabu yam nakna connect tawnare athu matamda connect tawre compress tawraga masi koi malem ama prithvi ama oibagi mahutta masi khungang amagi mahutta amaga mawongda amaga pau phonoggi situation da hojik lerbani na haiba situation asida ngasigi current timing asida koi pau gi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯨꯂꯦꯇꯤꯟꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯣꯟ ꯗꯦꯟ ꯅꯣꯠ ꯕꯦꯝ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯨ ꯃꯤꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ Welcome back. Adum nengbiribasi Manung Hutna a 360-degree analysis of news and events with me Nongthombam. Manung Hutna ngasi special guest amo ina lengsin relibiribasi Manipur gi AIR gi matamamagi yamna saknai raba yamna miyamna pamna ba khonjel ama oibiramba koi oja Thoudam Ingomacha ni ado oja na ngasi studio lengbiri ngasi da oja da ina hangjagadaba wafam mana oja na koi AIR da koi news broadcaster ma news reader amo ina laktring ngasi da oja se hana koi army join tormagi hadi wafam musulai masi kwai to hibjana kanoni I say I tried for a job in the army. Masi kenoni akogi 10th Short Service Commission da ai matamdu selection phangi adu matam changi ba kangu marong phang sing
ꯂꯦꯐꯇꯦꯅꯦꯟ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯅ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯆꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯆꯪꯉꯛꯏꯅꯤ Okay. ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯏꯚꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯀꯥ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎ ꯑꯀꯛꯄꯒ ꯁꯦꯠꯂ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯠꯄ ꯐꯥꯎꯗ ꯈꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎ ꯑꯀꯛꯄ ꯑꯃ ꯁꯦꯠꯂ ꯆꯠꯂꯤꯅꯤ Hapense. ꯍꯣꯏ Okay. Ado kari isana di tasengna ham da koi army se yam pamjaru pra kaino ja. ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯦ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ Okay, okay. ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯗꯤ ꯑꯗꯣ Awam phangadi koi mani. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ Adu boja koi AIR da join tor matung da ojana manung da realize to vibra ise I was and I am made for AIR natraga koi news broadcasting da mukta ise polak pani habi wakan. ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯡꯛ ꯑꯩ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯔꯤꯕꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯨꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯨꯝꯅ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯁꯂꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯟꯇꯥꯏꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅꯗꯤ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯉꯩ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯐꯕꯗ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯆꯪꯅꯔꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯁꯦꯠꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯣꯡꯈꯤꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯨꯕꯁꯤꯗ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯆꯪꯉꯨꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯒꯦꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯩꯒꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯗ ꯄꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗ ꯇꯣꯄꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯒ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯒ ꯑꯩꯒ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯅꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯗꯨم ꯂꯩꯕ ꯐꯤꯂꯤꯡꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯊꯣꯏꯅ ꯋꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯨꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯨꯝ ꯉꯥꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯣꯏ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯃꯅꯕꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯅꯕꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯤꯅꯕꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯗꯦꯠ ꯋꯥꯖ ꯑꯣꯜꯋꯦꯖ ꯑ ꯃꯦꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯆꯥꯟꯁ ꯗꯤꯁ ꯋꯥꯖ ꯋꯥꯠ ꯑꯥꯏ ꯊꯣꯠ ꯑꯦꯠ ꯗꯦꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯖꯩ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯁꯟꯅ ꯈꯜꯂꯨꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ Okay. Yam lusana loruk de koi chamara ba mi ngata compete tong narpani amatraga mana ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯁꯦꯡꯅ Matter of ꯍꯥꯏꯔꯗ chance ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯇꯧ ꯇꯥꯕꯅꯤ Okay isa isa council toraga adu tawruba thabak tu dadi ꯌꯥ yamna hadi thawai yauna tawba mapung phana tawba mai pana tawba dumadi uzana pamjaraki RB bu erabasu natraga broadcast na bu erabasu tawbu taragadi ningthira toramge koi napi makta phalaga su ningthina phalamge habagi wafam ni jagi si adu ja hoje khoi changai ba anau ba haitare khoi news broadcasting haijra khoi television da su newspapers da su radio da su yam chawba khoi career gi options se leirabani na hoje ki newspaper gi masing jam daire manipur da weeklies leire khoi gi monthly mayam atop journal mayam su leire television channels mayam le lagle अरे कोई AIR से तुमक ले रही है तो ना कोई करियर से करियर एज अ जर्नलिस्ट करियर एज अ न्यूज़ ब्रॉडकास्टर की ऑप्शन है तरह सी हम ले रहा बनी ना अनु कोई एस्पायरिंग कैंडिडेट में आम हुजिकान दिए कोई डिग्री सुले रहे BA नत्रगे MA इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म मसी तोरगा चांग पमिसो में आम ले रही है तो वो वजह तसेंग ना मसी चांग मतुंग दा कोई एज अ न्यूज़ कास्टर अमोइना न्यूज़ एंकर अमोइना न्यूज़ प्रेजेंटर अमोइना चांग दया दबा कोई क्वालिफिकेशन है तरह क्वालिटीज है कदरा नत्रगा experiences है कदरा करी करी ने खन भी हो जा कहीं याम से ना है कि तसेना जर्नलिज्म की नतुग ब्रॉडकास्टर मगे प्रोफेशन तौरी सिदा करी लेगे वो इंगों ना हाइजे वो है कि सुमाय ना हाइबा अमले broadcasters नतुग journalists are not born but made हाइबा अमले मरम दी मसे कोई की ट्रेनिंग की मखा पोले ट्रेनिंग की मखा पोले है विधि ब्रॉडकास्टिंग दा नत्रगा अतोपा जर्नलिज्म के केनो सिरीज दा डिग्री वांगना लौबा PhD अदुदा मयाम लेबी आई मास्टर्स डिग्री अदगी चुमदे ऑर्डिनरी डिग्री पुनमक्से एसे दा मोयना दुम लौवी अदुबु कनाउ ममी मदा मसागी हाइरिबा प्रोफेशन सिदसु इनहेरेंट ओइबा कांगबु म लेरी हबा अदुना बरखाना माना हाइरिदिना मा डिग्री याम पाई इवन देन लूरिबदी फील्ड दा वर्क तौरगा फंगकपा एक्सपीरियंस तो मधुने हेले हाइबसी बरखा मसामंगना मयामदा ब्रॉडकास्ट तौकांदा वारी सानबदा दुम हाइबनी अदुना गजाइगी विनोद मेहता गायना आउटलुक ग्रुप की चेयरमैन का एडिटोरियल बोर्ड की चेयरमैन का और मिनिपासी तसेना हारदा यामना डिग्री की गरी वानते मंगोंदा लेगिबा गजाइगी स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ ए जर्नलिस्ट अदुना मोय साइन तौर इनी दैट मीन्स
yamna wangna tamuriba degree yam loriba pairiba ahiba icha isu sing naharol sing imanaba sing sibu ekoina appreciate tawdabagi nate ada huji luridi with a deep sense of dedication honaba aduga masagi requisite qualification leba kangbu sisu wate hana hiding haibe wani lurio poti tasena harda I am a very ordinary graduate of a university. I possess no degree in journalism or in broadcasting. Aduda ingonda haijau haragadi all India radio gumba. So rather in my language, a temple of broadcasting. Sidais da aina exactly 35 years 4 months. Tabak torpa kanda aina khangjin ba ngamjadre sidaina thengnari poche. Masi tasena institute natragi university thakta leiba alma mater madagi sige experience da koina phangai ba tamai ba mayam si alma mater mari tamuriyo potu thoina khena de rada sine henbaya ama henbaya madu kana lege bu honoriba xyz moide lei hajariba aduna all india radio guma jaga ma da thabak tawo phangaga sidigi tamai ba tawriba experience so aigi danate sida hogi ba mi singsi tasena harda mayamna akoigi singthana ba yaba experience adagi professional knowledge adum talibani marak sidaina hygienic na karino bu all india radio gumba doordarshan gumba government of india gi makha da leiriba sumba broadcasting keno sing sir thabak ingkang taw matamda yam darkar oiribasi yamna academician natraga ngasagi scholar mo obe wadu natana any xyz mo zo isu wari sanari bai ko ni sungai siang na harda shumba jaga je thabak tawge hargadi one is supposed to know something of everything something of everything something of everything ada sina tragadi kitang awatpa leine na haijeningi aduna kwai luri potti masini yam jaw wafam ni something of everything gi baramda punamakki baramda khara khara khangbadi yam mathok tai madu khangdragadi pau pathropum matamda hairakpum matamda extempore boiro at living boiro spontaneously karom nga matamda asobe yor matamda isana correction to bagi tanjado lobang amoidurbani maramaduna hiram khodi makta khara khara khangbadi mathok tai heno jan tak bi to boja hoi jana koi pau pabi ba khatana tana atopa program mayam su to birami karam karam program sing je ojana to bada kwai dagi nuwayan khanjaki khanbi khiba lei bage kari kari program to birami ja program gi matang da haragadi akoi matam du gi station director sina aingon da personally akoi na nahani na macha masudu na yamna luna tawe sena harada outsider sing si akoi na swai da connotation si mayang gan harise matam de mayang sing si yam chawe achobo officer or sedum chawi adagi chumna kirani or sedum chawi steno or sedum chawi even matam dur de khoi khang pana dukandar or sumayang or sedum chawi ningame hojiti maro pang ata oiramni na adu ba keno leitre chamana khre adu hoji luri di matam du da lonely khara phauna ba communication gi keno ma leiraga di directors na khoi yamna ha oiringai sida thabak si nang simbam tau adum sine independence day gi occasion sida koi gi patriotic theme sida koi ge no kano you feature me you adi ise me ekra you pungkha me program prepare tau haiba sida nang amudra hai yes sir hena harga hena all india radio maru ba asset na library ma chong le makal gi dai phangi ai thama ni matam le ring du da lai manga taru lorga Ajana patho yengi adi matungda ina program to prepare tawi independence movement freedom struggle gan hainari visida koina se father of the nation Mahatma Gandhi mag yauna leiriba luching basing moi meyam si marakta aina tasena ingonda when I am given a task just to prepare a program to be broadcast on such an auspicious occasion like Independence Day kamai tawdagi si aina sagi decision man launa wona bada direct mayam si mating yam lawi sidai ni Uganda kana narration ma Uganda kana imam panba ya ge aina lyrics ni da fazana aina yam laboriously honori yim kanda ko ai gi mota mase adiam na kana so paningai te ta sena pandaya de har ge panba ya bani pam le na logi long back ni mo hai jeri se
Madudena Dadabhai Noroji have a Nipasi grand old man of Indian politics. Haina Hainabani. My Maminji Pale, I scripts narration gi Ahubasida. Adu Mrs. Gandhina Red Fort ki Rampantagi nation the address to Basilu Matung the Sigi program, Punghami program, Nimasitawi. Adu Ailangapudi Mrs. Gandhi address it Matamda Mana nation the address to Bukanda. Kanamta Haidana Dadabhai Norji Maminji Iha Hampaleva. Adi Matung the program, they prepare the broadcast of the knee. Adu I want the Yam Sing had the Ting Lova. Kanoma, I want the Paugi. The same body dream comes true, Gahagadra. Adu Mamundo. See, the same had the Yamna nostalgic over professional Kanoman in. And Hijo Hargati. Chumayam Nuano and Matang Yogi do we wanna the Sena Apanana, Karilege and Ponina Ena, the Sena Kanbadu, them spontaneously Kundukja Bagivani. Adoja, Hujiki, how are Anuba generations in the 2005 Matung Habatare, even 2005 Bog the Zoo, Ozagi Consil say, Nikin Taho the Mamu Karadum Lerambaya, the Hujiki Kuitam Pausa, Yam and Loitana Banina, Teram Pausi, Carino have some Mamlu Kangli, the Kanarina Hugi. Ozagi sign in Havatari, Ozagi intro, the power Mutam, the Akas Ban Imphal, Thoudam Ingomacha, Paziri Hava, Kogi, tag line, Hagra intro, Ozagi signature lines. Nasi Kogi, Amutang Aru, Kogi, impact newski viewers in the Tahan Mugadam generation. The Masini, Madam the Madu Imua Tapisi, Numun Sizani, Adana Yam Senade, Haizege, Tabu, Akas Ban Imphal, Thoudam Ingomacha, Paziri, Senior Quena, Matamdra Tormise. Mazi Mayamna, Kari Kanbiri no except of Vibra, Kari not Karito Vibno, Kanjade, do we more than see Mayamna do Ada Smana Tani Adutawi, Habi Kopi, Habasimak, Tazen Harda. Rather, I feel very humbled. Thank you, sir. Yamaji was analyzing the Sigi Thomas. I don't know, Aquina, Maraxidane, Luisindrine, Haining is here, Mazika Legebu. I know Chaliba, I style of adventure Hagadra. Mazi Kenoni. Kasi Robert Frost, ana American poet, poet laureate, ama John F. Kennedy ki matamda ki leramadu masi 1874 dagi 1963 fauniko. Adama namagi kanoda irameba. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. I was there. Mazina one I was I can I to Sigi Mung there. I Asuki Batik Mamze. I am moving that way. Aduna Siri the Masugumba in a Kari Kali Gayana to the Kitang Hangnana ba Ebuko Basigi the Makta. I am deeply grateful to you, to Impact TV also, and I thank you. And all your colleagues working here. Ozaki Wakalon, miles to go before I sleep. I kind of journey is loading. I said, I check the Balami, Mam lady, have a confidence of Zada Libiri, Aduga, Yardagi, retired to Taragasu, Chakataba, Lambi, Mayam lady, Taronga, Mayam lady, have you Wakalonda, actively Huzixu, social life, the Atopa, sports kilam, the Atopa, Yariba, Ariba Makaki feels in Zeta I mean, I see I am always very near to tears. Yam saying now. It appeals to me a lot. I am saying, okay. Okay, Yamaji was a second Tomset of Zanling Tuna, a second Tomsi Mapung Gitamta, was Abu Amukana, Tagacho Conductory. Appreciate your journey. Thank you so much. Thank you. Masaling a second Manung Hutna, a second is a second to begin at Regatom Su Manung Hutna. Suggestion people in Batarga de Quidi, Puyagani, email ID, impacttvnews@gmail.com, Matraka Facebook page, www.facebook.com/impacttvmanipurda. Join Topiraga, comment, Amadi, feedback, Tabir Puyagani. With that, this is Nongthombam signing out. See you same time, next time, at prime time. Have a good night.